Nay, nagaduti naka-display nga imported adilata mi ti kabinetyo manang dilaing. Sana all. Ay, wala, ading Cesar. Da kami pa'y ti kunam, na imas ati sidsidaon mi kadibayaw mo Hector. Sana all talaga. Imbag pa'y kada kayaw, tado ti makmakanyaw. Idinto da tao kat awan pa'y maisaang na. Anya, Ay, imalati wak, ta umayak bumulod iti bagasyaw manang dilaing. awan may pabulod ko kan kaabaga, Cesar. Aha. Kunak man naglaplapusanan kayo ti abastokin ni Bayaw Hector, manang. Saanak pa yan nakagatang iti bagas mi. Isu nga awan, ti maipabulod ko kan ka. Ay, kasta kaday, manang. Ikanak man garot iti imported adilatam. Nakadumat ti nakadisplay iti kabinetyaw. Saan ama balin, ating ko? Jakpay kayat alukatan dagiti imported adilatak. Kukwa mi lang dayta ken ni Hector. Imbag pa'y kada kayo kin ni Hector, takanayon anaimas ti sidsidaan niyo, dileng. Ay, ilang. Inangar ako ti baka ti sidsidaon mi ken ni Hector. Nagimas Padigwan nakman nga ro, dileng. Naumaakmat nga minon iti pasig anateng. Kwa, basit laeng di inangar ko ako ti baka, ilang. Kasta ka de? Ay na, dakkel siguro ti sweldo nila kay mo ije pagtrab-trabahuan na construction site. Iso akanayon lat nga dakwartayo. Basit laeng ti masusweldo ni Hector. Ngem, ada gipat patulod kada kami iti kwarta. Sino nga'y? Di kabsat ni Hector nga dayja Amerika. Nagbak nang dayjaya kabsat na. Nagado ti kutsina kun mansion pa iti balay dayja abroad. Ay na nagganasan. Awan nga rod parikot yung agasawa Anya laki din. Umapal ka manen ako nakilang. Nala. Nagatang kumot na dagiti ka sa pulak dito tersinam ilang. Agawid akon. Tanay, makaig-igo pa kun itinapudot asabaw ti inangar akukod ti baka. Gimatang ka kumamot iti oray sardinas lang nga si dain ta itaapangal daw Dileng! Kape, kanasukar lang ti ginatang ko. Kurang amin ti kwarta, Hector. Anya? Kit imutang ka pala kumaa? Bakit? Mabainak Jak kaya ti umutang. Anya kumangay ti pagbainam? Anya laki din. Nagadulaki din asaom dita, Hector. Jak nga rod kaya ti umutang. Mabainak! Nay, apay anak kami suot ka, Bayaw Hector. Saan na may drawing ti rupam? Kasanaw? Awan pa yan masidsida ije balay. Bayaw Cesar. Anya? Awan masidsidayaw, ije balayaw, kunam, bayaw. Uwin bayaw? Di nakman pagkatawaan, bayaw. Apay ngagkatawa ka, bayaw? Di nakrabagan iti kasta, bayaw. Nagadaw tinaka-display di kabinet yung imported adilata. Display laeng nagijay bayaw. Nabayagan na sindami nagijay adilata. Anya? Awanin ti karga nagijay adilata, bayaw. Jakman amok ni diling akabsat mo. Tay display na pay lang nagiti dilata nga awanin ti karga na. Ay, anya laki din da kabsat kaw. Para maglaunay. Ay, maglaki din. Tadapay na bati asidain may kininanang yaw. Alain mo unta asidain yaw kinidileng. Agyaman nak, tatang. Kasaritak tuman day dyan nga anak kaw. Nalabas ti kinaparamag na. Ay, kababain day tang aramidon na. Tatang, Awan medgayam kaninyaw. Ngamno apay nga parparamag na anagadaw ti makmakanyaw. tatang. Imbaga na pa'y kanya kiti na minsan. Nga da iduldulin na kwartayaw. Apaggatang yu kano iti motorsiklo yaw. Ay, kababain niyag pa'y so day tangar aramidan ti anak may. Nagposkol ti panagropro pa na. Anya lakit din ni tatang. Jak kayat ako na undag iti tattao. Amarigrigat kami ken ni Hector. Ay, oo na yan day ta panagrasrason mo, dileng. Para magkalaw na yan. Ay, kababain day tangaw galay. Saan da kadilat na napakibiyangan tatang? Jak kayat at tagibasitendak dagiti kakarro ba may? Ay, makamu ka. Bagbagaan ka ngam din akmat dengdenggan. Anya lakit din ayan ni tatang.
Basta sanda ko napakibiyangan. Aramidak ti kayat ko. Anya ti masapul mo kanyak, Dilang. Saan ka de nga agpapautang ka, Nana Matilda? Wan, apay aya. Panggap ko ngamin ti umutang. Mano aya ti utangam? 50,000 pesos ko ma, Nana. Anya, pangalaan nyo nga'y iti pagbayad yaw no kas pangarigan. Inutan mi abayadan kanila kay ko Anya, Adda ngamin napatag apangusarak iti kwarta, Nana. mala, pagsaritaan tang aruday taan na imbag, Dilang. Nagadumutan day tanga igamam akwarta, Diling. Daytoy. Wan, day ta sagsasangaribo nga igamam. Nagpuskul mo day ta sagsasangaribo. Baryak laang dagito isagsasangaribo, ilang. Anya, bariyam lang ang dagita akwarta, Diling. Ay katwan. Tsak pa yin amo no pangigatanga kadagito'y akwarta. Anya, Nagrigat mat gayam no ano ti kwartang sika. apay anak ko ng tigas na, Diling. Adaman kan awan kwartam. Agparikot kalata no sa dino ti pangigatangam iti kwartam. Imbag ka pa, saan ka ngagparparikot iti kwarta? Una, nagadwa ti kwartak ilang. Nabnabsog ti bulsak. Agad, anya nga rod tigatangam dito'y tersinak nga, Diling. May salaang akinday. Anya, nagado ti kwartam nga may salaakin di tigatangam. Jak amo nga rod ti pangigatangak iti kwarta. Ay mabiit lang nga rod. Ikan ka iti may sa akin di, Diling. Aha. Oh, atoy. Oh, ato'y matibayad ka. Sa nga ribo ti bayad mo kanyak? Idinto ta piso laang ti ginatang mo. Awan nga rod baryak, tapasig abuo ti kwartak. Pasig asag sa sangaribo. Awan pa'y isukat ko di ta kwartam. Sige. Ilistam pa ilaang tabayadak to ti utang ko. Piso laang matday to, ilang. Ha? Gimatang ka, iti ka barbaro TV ta? Bakay? Aywan, flat screen TV ti ginatang ko, Hector. Nangalam nga iti kwartang inggatang mo, iti ka barbaro TV. Ay, di ka nagdamag, Hector. Unay mo dato eh. Sabi nagpig sa tibulyom ti TV. Bay aman, tapno mangag dagiti kakaruba ti kabarbaro at TV ta. Di ka lagbabain, Diling. Naka full volume sa amot tinday ta TV. Ay, anya kalakit din. Ay, Hector. Kaya't ko nga ron nga iparamag ti TV ta. Una yan, nalabas mo ito. Day, nagadumot gayam ti kwartam manang Dilaing. Nakagatang ka pa yan iti ka barbaro at TV yaw. Ay, ading ka. Manumat laday tangay. Nangalam nga iti kwartam manang. Pwede ka nagdamag, Cesar. Anyaya ti masapul mo. Nay, kabarbaron sapay day ta salasit yaw. Ay, ading. Nagngina day ta. Manungay. Nasurok a kwarta, Adda ayamot kas tama ng Dilaing. Nasurok a kwarta ti bayad day ta asalaset. Ti kayat naasawan day ta, nangina. Anya? Sofa, dagiti babak ng dayta, ading ko. Inkarigatak ti gimatang, tapno saan da kami atag tagibasitan dagiti tattao. Asino kumangay ti mang tagtagibasit ka da kayaw manang. Dagiti mata pobre, akakaruba. Apay, isudalaang aya ti makagatang iti kabarbaro agamit iti unag ti balay. Ha? Kabailak mati gumatang iti kayat ko, ade. Diling, gimatang ka manan iti salasay tadyak amaw. Anya lakit din ni Hector. Apay, nasken ka di pa nga ipakaamukan ka ti panaggatang ko iti gamit ta. Rumbang ko maamamwak ah. Nangalaman na niting gatang mo iti salasay. Diskarte ka. Anya? Saan nakakasken ka anak kapoy at dumiskarte iti biyag, Hector. Aglaklakay kalatan iti unag ti sapin mo. Anya? Di ka katagyaman, taadamanen ka barbaro agamit ta. Kaslador urayo Diling. Itay ka pa'y anak ka-istambay dito'y tersina. Or-orayot man di umay ag-deliver. Anya nga iti deliver da. Baro a washing machine, ilang. Anya? Ay sus, agsasarunod ti panaggatang mo iti appliances Adda nga rod kwartak, di igatang ko. Ay, anya matan, nagbayag matan dagiti agi-deliver. Wan gayam,
At iti utang ko a piso anday ta, piso. Ha? Kababain mo't kun ka ano jak bayadan ti utang ko. Kinapudno na. Jakon inlis na, tapiso laang mo ti utang mo. Wen manumot lang ti piso. Ibarbarsak ko lang, da makita ki jaw nagtibalay me. Anya? Ay wun, ilang. Kat na pagpigpigadak lang, ti sagsasangaribaw. Anya? Oo, makitam dati ka barbaro a sapatos ka, ilang. Kabarbaro mo't ngagpay, so day na sapatos mo. Branded data. Nangina ti pinanggatang ka. Manungay. Nasurok a kwarta, ilang. Anya nasurok a kwarta. Kaya tasawon data, nabalor ti sapatos ko. Di ka makagatang, gapot aglaklak ko kalaang igitirsinam. Anya? Oh, nenenenay. Aday tan di urayat ilang. Mala panawan ka pa'y, tay naksabtan day ta agi-deliver iti washing machine ko. Adda man ang kabarbaro a washing machine mo. Bakay, Adamanan alakay. mas daawak ka talaga ang dilain. Nangalaam nga iti kwartam. Ay, anya lakit din day ti ataw. Aya, di ka nagdamag no sa dino tinangalak iti kwarta. Mas daawak lang aming. Nagsasaron wag yung matang kay appliances. Ay, di kan mas daaw, Hector. Wino, nagbalin ka na po siya, iti maiparit at ruga. Iso anagado ti kwartam. Tapisin kan tupay makitam. Apay ko mga aramidot day ta. Nangalaam nga ro iti kwartam ngay. Basta, Nangalaam ko nak. Oh, basta. nangalaam ko nak. Unay mo dati. Itaman pa'y asaan ka amapan agparamag ka dagiti karo ba? Dilain. Ha. Kwa. Itay ka pa'y dito yung nagtibalay. Mas dawak man tadi ka mo tinrumrumwar. Kwa. Kin, apay akaslamadandanagang ka itilangan. Anya ko mga iti pagdanagak, Hector. Madlaw itilangan makaslamadandanagang ka. Oh, Ay sus. kunakon kay, ganda pa kadanagam. Kita man no, sino day tatataulan ti aso, Hector? Nakita ko, nititawa. Sino? Karo ba alimabas? Ay, agyaman na kunak mo sa bali na tao. Ha? Nana Matilda? Ay, agyaman na, nagpakita kamot laangan dilain. 2 bulan asaan ka nagbayad iti utang mau. Ikwa, Nana. Saan ka nagtungpal iti saritaan apa nagbayad mau. Basensya ka, Nana Matilda. Awan pa'y ngamin kwartami kanila kay ko. Apay adi mo pastor kanina na Matilda, bakay? Ay sanan, kayat ko laang asingiran ti asawam iti utang na. Ha? Nakautang ni Dilingking ka? Nana Matilda? 1 hektar, 50,000 pesos ti utang na kanya. Anya? 50,000 pesos? Ay, no saan na makabayad ita? Alaak amay, dagiti mabalin ko nga alaan di taunag ti balayaw. Pangasim, Nana Matilda. Di mo ko maaramidan da ita. Agbayad ka nga rudan, no di mo kayat nga alaak, dagiti mabalin ko nga alaan iti unag ti balayaw. Awan pa'y pagbayad ko, Nana Matilda. Boys, sumrak tayo iti balay. Kat isurok dagiti mabalin nyo abagkatan. Awanan dagiti appliances sa ginatang kulakay. Di ka man kundero nga abdiling. Leksyon kin ka na ita. Nariga ngamin tinaparam maglaunay, oh. Lakay. Anya nga ita. Buybuyaan ang dagiti karo pati panagro nga abmaw. Imutang kagayam iti kwarta ajak amaw, oh. Unay mo dato yan. Mababain, naglakay. Di ka ngamin nagpampanunod, diling. Dahil tati maganap tinaparamag. Agbalbaliw ka kiling. No, saan ka may babae? Wan lakay. Pakawanan naklakay. Talagang agbalbaliw akon lakay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Buisit!
Ay, buwisit na talaga. Kasang sangpet mo payla ang anagapo iti trabaho. Mabadbad trip ka manan, ago. Agrisay na kaon, Juna. Diyak kaya ito yung tagtrabaho. Anya, 5 atawan ngay bagbagam nga agresign ka. Ngam di mo mat aramidan. Aha. Anya lakit din da ito ataw. Tunggal adda di na magustuhan. Agresign adago santi kayat na. Ay, kat makitam to Juna. Agrisay na ka talaga iti trabaho. Anya manen ayati nagsakitan tinakam mo, ago. Ay, basta. Kagurgurak dagiti katrabahok. Nagbasit pa iti sweldo. Anya lakit din da ito atao. 5 atawan nga ibagbagam ang nagbasit ti sweldo. Apay nga rod adi ka pa'y agresign. Ay, kat makitam to Talaga, ngagrisay na kaon. Huh. Anya mo ti kastoy abiyag. Ha? Agpupudot ka manen asimang pat, ago. Apay aya. Huh. Awan pa'y makukwarta. At dangag pa'y so trabaho. Ngam nagbasit mo ti sweldo. Ay kat ano sam alakay. Na ano santamat ti mano atawan apa nagtrabahom iti kumpanyayo. Huh. Anya kalakit din. Pagkalmaan man day tarik nam. Tapno saan ka ama stress. Huh. Na ulit-ulitin na ti ag. Hu! Masigurana ka talaga, Juna. Kaya't konti agresign iti trabaho. Manan, day tamanin pa nag-resign mo ti ibagbagam, ago. Agguuyong kan samatan. Apay nga ibagam nga guuyong Juna. Kasano? Ulit-ulitam nga ibaga nga ag-resign ka. Ngam di mo mat aramidan. Isulatan ti ibagbagam no agbusor ka. Ay kat makitam to Juna. Talaga, nga agresign na kaon. Nasaya at nasimangpat kan, ago. Ikanak man iti paggatang ko iti bitsen kan si daan. Huh. Ay sus, bad trip ka manin asimangpat, ago. Uhu, kun manin kita. Nagdagsen ti barukong kaw, Juna. Apay manin aya, ago. Feeling ko kat pagkaykaysan da kanya pagtrabtrabahwak. Kabusor dak. Anya, Agresign na kaon, bakit? Talaga, jak kaya atin ti agtrabaho iti dayja kumpanya. anya, agresign ka manan? Ay na adon adaras nga imbagam day ta kanya. Ngam aging gayta, di ka pa'y mat nag-resign. Maminsan pa'y agresign na kaon. Kita man ti laing dayja opisina. Kat no siyak ti kalaingan at trabahador iti dayja kumpanya. Anya, Sigurado alap dandak met laeng agresign. Gapot na mapukawan da iti nalaeng nga empleyado akas kanyak. anya, Pioneer ko naman. Siya kaon ti may sakadag iti kabayagan iti dayja kumpanya. Iso alap dandak met laeng agresign. Pareago, talaga ka di nga resign ka niti trabaho? Kun kunaklaeng dayjay, pare Martin. Ay, sayang mit resign ka niti trabaho, pareago. Kun kunaklaeng nga rod niya agresign na kaon. Bot-bot nga klaeng dagiti katrabahwak. Aya, Uray no ibagak nga agresign na kiti boskaw. Lapdan nakmutlaeng. Gaputa siyak ti kalaingan iti dayja kumpanya. kasta ka day, paray. Ay katuwan pare Martin. Kalaingan ko naman. Masayangan da kanya kagaputa na bayaga ko ni Jing agtrabaho. Anya jay nadamag ko nga agresign ka kanon, ago. Pudnaw, tinadamag mo, boss. Agresign na kaon, gaputa jak magustuhan ti ugali dagiti katrabahwak. Kasla, pagkaykaysan dak. Agpanunod ka kumaan na imbag, ago. Narigat ti basta agresign iti trabaho. No jak lapang panunutin na nabayaga ko niti dayti akumpanya. Talagang agresign na kaon, boss. No adaman di mo magustuhan kadagiti katrabahwam. Di mo latay ni kaskaso. Saan ka nag-resign? Kaputa ka sa pulanda ka dito'y kumpanya. Makitam, bakit? Imbagak nag-resign na kaon, yung linapdan nagtipos ka. Imbaga na pa ka sa pulanda kiti kumpanya. ha? Kinapudno na, Juna, bakit? Kaya't ko pa'y tiag trabaho iti dayja kumpanya. But-but nga klaeng dagiti tattao ijay. Anya, Kunamlan naglalaing dagiti duma trabahador ijay. Di damat nga rod ammo tararamidin da. husto daytan. Itay tapay anak kasango iti taraon. Pudno mo ti bagbagak.
Nagalas ti ugali dagiti katrabahwak. Ay, aguyong ka na, ago. Bagbagay mo, tinagan mo nga aguyong. Apay marin aday tatibagam kanyak, Juna. Kasano? Dagitilatan ka trabahwam ti dakdakamatem kanyak. Bigat aldaw ken rabii a dagitalatan ka trabahwam tis istoryaem. Di ka lang mauma. Talaga mat. Kunablan asino dagiti katrabahwak. Mangantan. Muna ka na magan. Tagistoryak pa, Juna. Nya? Pare agaw. Barbaro day ta sapatos mo ah. Uwan na, pare Martin. Nangina tayo daw. Original. Ina, makapaapal ka mad pare. Nginginain na giti usar mo. Ngam talaga ka di nga gikat ka niti trabaho. Kun naklaan da jay, pare Martin. Napatig kanyak ti trabaho. Aya, Uwan pare. Umay ka man kita. Inta ginom iti arak. ilibre na. Uwan na. Kakaiso na nga do ti kwartak. Uray man ibusenta ti kwartak a Gismail kat mabalain. Ay buwisit malain. Ho! Apay ago, asino man ti pakabusitam. Asino pa'y kuma? Dagiti katrabaho ka. Naladawak labasit asimrag iti trabaho. Naladaw kan kun kunada din kanyak. Kat, talaga mat analadaw ka. Tanapuyatan kayo anaginom iti arak kin ni Martin idirabi eh. Wen, naladawak agpaiso. Saan damutin nga iparupa kanyak naladawak ah. Ay na, arsagid kalaunay ago. Anya laki din ni bakit? Sa anak ana arsagid. Kaun ti aramidag, bakit? Adda na panulot ko pintas a pamadakas. Anya apam madakas asasawam dita, ago. Basta, mabasam tulangan iti social media. Nabasam ka din dagiti impos ni Ago iti social media, Jonah? Saan pa Sharon? Awan nga min ti internet ti cellphone ko. Adto iti cellphone ko. Basaam dagiti pamadakas nila kayo mo iti kumpanyada. Nan, basaag man. Ay. Nagalasan ti ibagbaga dito'y ni Ago. Uwan nga rod Padaksen na matandag iti katrabahuan na. Basaam pa'y dayto nga impos na. Daytoy kitaam. Ay, ti awanan bain nga Ago. Aguuyungan ti awanan bain. Imbaga na matan dito'y social media abakla ti boss na. Ay na, kababain dayto nga inaramid nila kayo mo, Jonah. Mangpadpadakas matan. Sa paiso ti ayunan dagiti nag-comments. Kasla iso launa ti naggrabyado. Ay, dilagbabay na di nga Ago. Nagadon ti nakabasa iti impos na iti social media. Nagresay na kaun, Juna. Sa nabalay, nabalis ko matin dagiti katrabaho amang busbusor kanyak. Day tamanan ti ibagam kanyak, Ago. Agresign ka na day ti kayat mo. Sigurado, saan dakmot laeng nga papanawin. Gaputasyak, ti kalaingan iti dayja kumpanya. Kababain kit di agi impos mo iti social media. Anya laki tin ni Juna. Apay ko maakababain kat pudno mat impos ko. Kasanon no nabasa di boss yo ti impos mo abakla. Anya ko man umabasa na. Di nakbet la kabailan niya ikatanday jay. Kaputa isumot la tinagkuna, akasapulandak. Anya laki din nadandanag mo dita. Bakit? But niya kiti ngagrisay na kaun. Tapno agnervyos mo't basit ti busmay. Ago, saan anasaya at day tangar aramidem. Gaputalapdan na ka nga agresign? Ad-adda umutan ti mang dadaol ka dagiti katrabahuam iti social media? Pa-baby ka unay mo. Natureda ngagsaw, gaputa kailalaandak mo't laeng iti kumpanya may bagay. Talaga naturid ka. Agaw, nagpost ka iti kontra ka dagiti katrabahoam. Nabasam gayam, pare Martin. Wen, pare agaw. Nagatunga rod ti nag-comment. Asi ka ti pampaburanda. Saan kita dagiti katrabahoam. Talaga mo't ngamin. Amamatan, no asino di nag-post, isaw ti mapaboran. Ay, unay laki. Di nasakit tinakam mo ka dagiti katrabahoam, pare agaw. Nadagsa intirik nakadakwada, pare. Jay lakambalik ti kikitain da. Kaslasaan da ngagkamkambalik. Kahit anya nga pare agaw. May mayat sa no aginom talangan iti arak. Ay, uwan man, pare.
Aginom taman kiti iti arak. Dahito man ti ipos ko, pare Marten. Pasagid dahito ng ibagak. Bato-bato sa langit. Ang matamaan ay huwag magalit. Naglaing ka pa yung Tagalog pare ako. Nagsasao kayo, kasla kayo perfecto. Nyom nagalas matlat o galiyo. Dahil dati post ko iti social media pare. Nay, asino nga di patamaam nita, ako? Ay kat amin na. Dagiti katrabaho ak asip-sip iti manager Anya? Deta pare. Nakapusin iti social media. Sigurado nga dumanente agri-ax. Jonah, apay di la maumuman nila kayo mo amang perperdi ka dagiti katrabahuan na. Apay ka di manen aya, Sharon. Apay di mo pa'y nabasa dagiti impos na iti social media. Saan pa, Sharon? Ato iti cellphone ko, basaam dagiti impopos na. Nan? Ha? Ay, mangibabain talaga day Jeng ako. Imbaglakit din ata awan timang tutupkan kwa na akatrabahuan na. Gapo ka dagiti ipopos na. Nataknang ngamin dagiti katrabahuan na. Sana kaskin nila kayo mo nga inuubing ti panunot na. Ha? Pasensya ka na, no naibagakin ka dayta, Jonah. Ay na, ayos lang ang Sharon. Pudno mat ngamin akas lang pampanunot nga ubing ni Ago. I-delete mo dagiti agkakadakas nga impose mo iti social media, Ago. Kababain. Anya laki din ni bakit madanagan launay. Delikado day tangar aramidem, Ago. Inton kwan inikatdakan iti pagtrab-trabahwam. Gapo kadagiti ipopos mo iti social media. Anya laki din. Saan da nga rod ang maitured apapanawin, gaputa kasapulan da kiti kumpanyami. Anya? Kung kunaklaeng, agresaynak, tabot-bot ngiklaeng kita. Nukas pangarigan tamapukaw kiti tayo kumpanya, ay kat mapilay amin na trabaho Anya? Kat no siyak lati makabail amin na trabaho iti kumpanya may pioneer ko naman bakit? Agyaman nakta nakita ka dito'y sentro, sir. Apay ka ti, Jonah, anya ti baga. Di may papankin ni Ago nga asawa. Pudno ka di mapaspasakitan tirik na na iti kumpanyayo. Iso nasakit tinakam na kadagiti katrabahuan na, sir. Awan ti parikot kadagiti taok iti dayja kumpanya. Nilaeng Ago ti agar aramid iti istorya. Anya? Wen, saan milatan niya kaskaso, gaputasan matapod no, dagiti ipopos na iti social media. Sir? Ay, jakab mo, no nalimbong pa ilaeng ti panunot ni Ago. Madilaw labasit iti trabaho na. Agsintiran, ibaganan niya resign. Sir? Saan milatan niya kaskaso dagiti magbaganan? Tano tutupan mi, agpapada kami niya guuyong. Nay, agbilbilang kamutin iti sagsasangaribo iti sangwanak, pare agaw. Nay, da kamat gayam dita, pare Martin. Nangalaam ngay kadagita akwarta. Di tala ang ikigit, pare. No? Nagadumot din da ita akwarta, pare agaw. Makapaapal ka mo. Mabit lang Nay, anya manan ngay da ita kakautom iti bangir a bulsam, pare agaw. Hop. Oh. Ato'y pare. Nay. Ayun sagsasangaribo man na. Ay katuan pare Martin. Awan pa'y makukwarta mo. Anya, ibagampay lang awan ti makukwarta. Ngam nagadumod da ita bilbilangan, pare agaw. Ay, oh my ka. Pinta ginumiti arak pare. Siyak ti makamaw. Sky is the limit. Oray man ibusenta ti ba intimilkat, okay lang pare. Naladaw ka matasimang pa diti opisina, Ago. Nabartega nga minidirabe, boss. Isuan, napuyatak. Kanayon ka na maladaw nga may agtrabaho, Ago.
Anya ka na yun nagkamala daw, boss. Talulaang matadaras ti malagip kaw. Le, di ka kumamot ang pungtot Ikurkurik ko laeng ti kamalim. Ano kas tamot laang ti trato yo kanyak, boss? Agrisay na kaon. Aniya. Wen, agrisay na kaon, boss. Sige, no day tati ko na ago. Agramid ka nga ruta ni ti resignation letter mo. Tapirmak adagusan. Asap. Anya? Seryoso ka, boss? Di ka kadi agang angaw laang? Total, kanayon mo matlaeng nga ibaga akayat mo tag-resign. Ag-resign ka laengan tapirma akong ti resignation letter mo. Anya? Ti ko nam nga ta, kat agsardeng ti kumpanya no resign ka. Ado, ti sukat miken ka, ago. Boss, ay kun ko naklaan de jay. Sa anak betket niya, agrisay na talaga. Kasapulag ti trabaho, boss. Nakapangad nga kaon, agaw. Ikatanda ka laengan dito'y kumpanya. Gapo, itinaalas nga ugalim. Saan mi at tinutupan dagiti impopos mo apang madagas iti social media? Gapo ta awan met ti kinapudnuna. Boss, Alaem amin ay nagargaret mo dito opisina kat agpaknikan, ago. Saan mi apagan ano ti empleyado? Akasken ka. Awanan, inikat na ko niti trabaho. Bakit? Kung gunam, ago. Dahil tang ti maganap mo. Anya nga ita? Tipos mo, tinangikat ka. Agin re-resign naglaeng mat. Bakit? Yumimpay-pay suda matan. Kasapulag ti trabaho. Kasapulag ka talaga. Bakit? Dahil takit ngamin. Nangatula unay ti panagkitam iti bagim. Intagarok mo asaan da ka nga ikatan iti trabaho. Anya nga ita? Agnakam kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din.